tuzakora ku buryo abasirikare bacu bagaruka imuhira. Aya ni amagambo ya Ramaphosa ku ngabo zabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa muri iyi minsi agaragara nk'umugabo ushobora kuba afite ubwoba bukomeye cyane. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko ku ngabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko bazakora ku buryo abahungu bacu, abasirikare bacu bagaruka imuhira amahoro. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi babikura atari ku Biza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Mwijambo yagaragaje agejeje ku bihugu bitandukanye no ku gihugu cyiwe, Ramaphosa umaze iminsi ari ku gitutu mu gihugu cye kubera abasirikare bagera kuri 14 b'iki gihugu biciwe mu mirwano mu cyumweru gishize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko hagomba kuboneka igisubizo mu mahoro kandi kikaza gifite igisubizo kandi kirambye. Ramaphosa kandi umaze iminsi agaragara ku mbuga nkoranyambaga yandikwa kandi avugwaho ko afitanye amabanga akomeye cyane n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avugwaho kandi ko bahamaze iminsi atavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Afurika kandi yohereje abasirikare barenga 1000 bose mu ngabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC gufasha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshyamba za M23. M23 nayo yakomeje kurwana aka kanya ubundi kabifite bidasubirwaho umujyi wa Repubulika ya Kongo Goma, ikawufite mu biganza byayo. Yagize ati, turasaba impande zose kwakira neza umuhate uriho wa diplomasi wo kubona igisubizo mu mahoro, harimo kandi kubahiriza ibiganiro bya Rwanda. Yemeje ko kandi bazitabira inama ihuza imiryango ya EAC ndetse na SADC itangira kuri uyu wa gatanu igasoza ejo ku wa gatandatu i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Iyi nama kandi ikazaba iyobowe na nyakubahwa Samia Suluhu, uyu muyobozi uyobora igihugu cya Tanzania. Kuri iyi nama kandi iyi Dar es Salaam, Ramaphosa yagize ati, tuzasubiramo kandi duhamagarira guhagarika imirwano ndetse no gusubukura kw'ibiganiro byo kugera ku gisubizo cyayo kandi kirambye. Kandi tuzakora ku buryo abahungu bacu, abasirikare bacu bagaruka imuhira amahoro. Bamwe kandi mu bagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo mu cyumweru bumvikanye banenga icyemezo cyo kohereza ingabo z'iki gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba kugeza kuri Minisiteri y'Ingabo itarashobora gucyura imirambo y'abasirikare biciwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bicirwa ku rugamba. Abasirikare kandi Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania nibyo bihugu byo muri SADC byohereje ingabo gufasha leta ya Kongo kuva muri iyi ndwano. Uyu musirikare kandi abasirikare batandukanye bagiye bitabira ibikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, benshi barakomereka abandi barapfa. Kuwa gatatu perezida wa Malawi nawe yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zigomba kwitegura gutaha zikava muri iki gihugu cya Kongo. Ubwoba i Bukavu naho burakomeye kandi buri hejuru. Hagati aho kandi amakuru atandukanye aremeza ko imirwano yakomeje kuwa kane hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta mu gace kegereye Katana muri teritwari ya Kalehe y'intara Kivu y'Amajyepfo. Katana kandi iri ku ntera ya kilometero zigera ku 10 uvuye mu mujyi muto wa Kavumu ufite ikibuga cy'indege n'ubundi. Kugeza ubu kandi nta makuru yizewe aremeza ko niba M23 yafashe Katana. Amashusho kandi amwe nama yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga n'abaturage bavuga ko abasirikare ba leta bahunze Katana berekeza ikavumu mu ntambara, ibintu bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose kuri buri ruhande. Hepfo kandi ku ntera kilometero zisaga 50 uvuye aho ngaho ni mu mujyi wa Bukavu, ahavuga ubwoba muri rubanda kubera imirwano isa nirimo gusatira uyu mujyi wa Bukavu. Amashuri makuru ndetse na za kaminuza nibura 2 mu mujyi wa Bukavu zasohoye amatangazo zo zihagarika amasomo kuva kuri uyu wa gatanu kubera ko ibintu byifashe kandi bikomeye cyane.
Itangazo kandi rya Université Évangélique en Afrique ry'Ibukavu rivuga ko icyo cyemezo gitewe n'ubwoba ubu buri mu baturage kandi isaba abanyeshuri bayo ndetse n'abakozi babo gukurikirana uko ibintu bimeze uko ariko kose kandi aho baba ari hose iwabo. Indi bato kandi y'u Burundi igiye koherezwa i Bukavu. Radio mpuzamahanga y'Ufaransa RFI ivuga ko hashize iminsi ibiri batayo ya 22 izwi nka TAFOK bivuze ko task force irimo gusukanyirizwa kandi igatutumba kugira ngo yaguke kandi igatumba hafi y'umupaka wa RDC mbere yo koherezwa i Bukavu. RFI kandi ivuga ko iyi izahita ituma batayo z'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ziba 13. Ikavuga ko kandi ari abasirikare bose hamwe hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 nk'uko Evariste Ndayishimiye yigeze kuyemeza ko ashaka byibura ibihumbi 10 muri Repubulika ya Kongo. Ibi kandi abigezeho. Iyi radio kandi ivuga ko batayo 5 muri izo kandi zisanzwe ziri mu misozi ya Fizi ndetse na Uvira, aho kandi zoherejwe kurwanya inyeshyamba za Red Tabara muri rusange. Yongera ko kandi ko igice kinini cy'ingabo z'u Burundi ubu cyashinzwe kurinda umujyi wa Bukavu ndetse ngo udafatwa na M23 naho kajya mu birindiro byayo. Ingabo z'u Burundi kandi zimburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yumvikanywe hagati y'abategetsi b'ibihugu ya Kongo ndetse n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Oni kandi ndetse na Kisha bivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda, ibyo kandi ibyo inyeshyamba n'u Rwanda bahakana umunsi ku munsi. Oni kandi isaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati ntangabo dufitemo kandi ahubwo abarwana muri Kongo n'abanyekongo ubwabo. Ikibazo gikwiye gukemurwa n'abanyekongo ubwabo, ntago ari abanyarwanda bakwiye gukemura kuko twebwe ntago turi muri Kongo. Imirwano kandi ikomeje umunsi ku munsi, aho ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2025 n'ubundi intambara ikomeje ubutitsa kandi abanyekongo nabo bakomeze kwasiga ibyaha. Benshi barahunga abandi barirukanka. Umunyarwanda yavuze ngo intambara irasenya niyubaka. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza naho ubutaha.